Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundure muri Kenya. Perezida w'ishyaka wa party avugamo na leta muri Kenya bwana Kalonzo Musyoka yahaye nyirantarengwa y'icyumweru kimwe Perezida William Ruto yo kuba yerekuye abantu bose baburi urengero n'abashimuswe bitabye abaturage bakajya mu mihanda bakigaragambyo bamagana ubutegetsi. Ikinyamakuru The Citizen cyandika ko ubwo bwana Kalonzo yari mu ntara Kakamega we na bagenzi be basabye ubutegetsi bwo gufungura abantu bose bafunzwe bafatiwe mu myigaragambyo y'abajenizede yerutse gutitiza igihugu. Bwana Kalonzo yanasabye ko umuryango w'ubumbye wavana Kenya mu kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu kuko nta nabo iki gihugu cyubahiriza kuva cyabaho, ariko ngo byabaye biku ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Iki kinyamakuru gisubiramo amagambo avangavanze igiswahili n'icyongereza. Kalonzo Musyoka wigeze kuba Vice Perezida muri Kenya agira ati umva amarira y'ababyeyi babuze abana babo ubabagarurire bwana Perezida, niba bitegenze gutyo mu cyumweru gitaha uraje ubona ababyeyi babo bana bose washimuse bari mu myigaragambyo bakwamagana kuko turacyari babandi bashobora kwigaragambya. Akunga amatetse abantu bamyasi muri iteguye nabo bati turi tayari cyane. Kalonzo Musyoka arakomeza ati turashaka ko abantu bose muri intara ya Kakamega ndetse no mu myasi y'Iburasirazuba yemwe n'igihugu cyose duhaguruke kuko uyu mwaka n'umwaka w'abaturage nta gusubira inyuma tubohora igihugu cyacu cyafashwe bugwate n'agatsiko gato karangajwe imbere na Perezida William Ruto. Amakuru avuga ko Perezida Ruto nawe adahakana ko abaturage tegetse bamwe bahohoterwa kuko kuwa kabiri bivuga ko yemeye ko mu myigaragambyo iheruka yo kwamagana gushimuta abaturage yakozwe mu mujyi wa Nairobi abapolisi bahohoteye bikomeye abigaragambyaga. Imyigaragambyo yamagana ubutegetsi yo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize abantu babarirwa mu majana bivuga ko bishwe barashwe na polisi ya Kenya. Abigaragambye ubu bakaba basaba kwerekwa bataragaragaye mu bapfuye cyangwa se bafunzwe bagakeka ko kuri ubafungiye abantu batazwi bakorerwa icarubozo. Mu ijambo rya bwana Ruto ku munsi w'ubunani tariki ya mbere yavuze ko adahakana ko ari imbaraga z'umurengera zakoreshejwe nubwo atashatse kuvuga bazikoresheje, ariko hamya ko buri kurwana ku bwisanzure habaho na za nyirantarengwa abantu bagomba kubimenya. Imyigaragambyo yaherukaga muri Kenya yatumijwe n'abarwanya leta yatumye umukuru w'igihugu asesa guverinoma ashyiraho indi nayo ariko itaravuzweho rumwe. Ubu amakuru ava muri Kenya avuga ko Perezida William Ruto yabariyunze na Kenyatta batacanaga uwaka yasimbuye agamije gushaka amahoro, ariko ingingo y'uburenganzira bwa muntu yamuhesha amanota make. Nk'ubu ikinyamakuru The Kinyanezi nacyo cyanditse ko abarimu ba kaminuza za leta batanze nyirantarengwa kuri leta bavuze ko nubwo amashuri azatangira mu cyumweru gitaha batazajya kwigisha kuko bazamara iminsi nibura 15 bigaragambye basaba ko ibyo bumvikanye na leta ubushize byo kuzamura agashara kabo byubahirizwa bitakorwa abategetsi bakazaza kwigishiriza. Ninyebeje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banitswe abategetsi mu Bwongereza ku ngoma ya Minisitiri w'Intebe Tony Blair 2004 bagerageje kuhiriza abimukira bagira mu Bwongereza binyuranye n'amategeko. Muri Tanzania iki gihugu cyo mu Burasirazuba bw'u Rwanda cyemererwa ko igihe cyabyemera abategetsi ba Londres bacyongeza amafranga y'imfashanyo aca mu kigega mpuzamahanga cy'Ubwongereza gitera inkunga. Ikinyamakuru The Citizen cyandika ko Ubwongereza bwasabaga ko bubakwa inkambi muri Tanzania ikajyorezwamo abantu basaba ubuhungiro baturutse muri Somalia, dosiye zabo zikigirwa muri Afurika. Muri iki gihugu duturanye abategetsi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Tanzania ntibaragira icyo batangaza kuri uyu mugambi. Ubwongereza bwateretaga ku ngoma ya Benjamin Mkapa irangira. Ibinyamakuru mu Bwongereza byanditswe igihugu cyo mu Burayi cyagerageje kwereka leta ya Dar es Salaam ko kizayiha miliyoni enye z'amapawundi y'inyongera ku nkunga cyateraga Tanzania igihe ubutegetsi bwari kwemerera uyu mugambi. Uyu mushinga ariko amakuru ava ko waje kwamaganirwa kure. Abategetsi mu Bwongereza bavuga ko amafranga yabwa Tanzania yakabaye afasha abo bantu bageze bitemewe, ariko muri Tanzania nto ngo byaranenzwe biranamaganwa bavuga ko igihugu cyaba kigiye kwakira amafaranga yo kwakira impunzi zizagwa mu nkambi nk'izo kwa Haiti babyita gupfira muri kado concentration. Mu kwezi kwa kane kwa 2004 Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza yatangaje ko inani wivanye muri uyu mugambi bamwe bari mu butegetsi bitaga mubisha. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko uwo mugambi wapfubye muri Tanzania Ubwongereza bwagereje kubyutsa mu myaka 20 ishize werekeza mu Rwanda, ariko mu isura nshya nubwo naho waje gukubita igihwere ugapfuba, ariko ubwo amafaranga amwe yari yamaze gusohoka. Ababunenze kuri iyi nshuro bavuze ko uhabanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ariko wabutagatifuje bo bavuze ko uburenganzira bw'Ubwongereza kugira umutekano ku mipaka y'igihugu cyabo. Ibinyamakuru muri Tanzania byanditse ko nubwo uwo mugambi wapfuye, ariko ukurikije ikibazo cy'abimukira cyugarije Uburayi bizarangira inkambi bavuga yo kugwamo itarubatswe muri Tanzania hari igihe isi zisanga yubatse nyinshi zizakira abantu badashaka kuba mu bihugu byabo, ahanini bitewe n'impamvu zitandukanye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatse ko guverineri w'intara ya Kasai Central yarutse kuvugira imbere ya Perezida Kidi ku intara ategetse yibagiranye utamenya kwiba muri Kongo Kinshasa. Yahamagajwe yitaraganya amaguru adakora hasi mu murwa mukuru Kinshasa kwisobanura. Bwana Joseph Moise Kamburu ibaruwa ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu imuhamagaza ivuga ko ari ibyo bashaka kumubaza. Ibinyamakuru byo muri Kinshasa byanditswe uyu mutegetsi w'intara ubwo Perezida Kidi aheruka kuyisura yahaye ikiganiro abanyamakuru bari na Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho uvugira ubutegetsi bwa Kongo, aratsembararira ko intara ategetse nta kintu ifite
nta muhanda, nta mazi, nta n'amashanyarazi, kandi bari byo bigena iterambere ry'abaturage. Ngo ntihanagarukiye yavuze ko butamenya niba leta ya Kinshasa izi ko Kasai Central ibaho, kuko bona ategetse ahantu hibagiranye leta itazi. Ibinyamakuru byanditse kuri ijambo rye ryafashwe nk'ijigagutwi n'ubutegetsi, bugaragaza ko ritakabaye rivugwa n'umuntu uri ku rwego rwa guverineri, kuko bisa naho ari mu butegetsi atemera. Abandi bavuze ko batavuga rumwe na Tshisekedi baba bararisamiye hejuru, kandi yari amaze kwitaga ko intara ihagaze neza. Ngo bigaragaza ubutwari bwa Bwana Joseph Moise Kamburu, guverineri, bwo kutiyitiranya ikiyiko n'igitiyo. Ngo yaba ariyo mpamvu yahamagaje ngo agaragaze niba ari kumwe na perezida cyangwa se akorera abamurwanya kandi ari umuhemba. Nyuma yo kuvuga iri jambo, abarwanashyaka ba Tshisekedi muri intara basabye ko ahita yeguzwa ku kanya, kuko ari umuntu udashobotse utanashoboye, wabaye igikoresho cyo kurwanya ubutegetsi. Gusa nyuma yo kugaragaza ko nta cyakozwe, Musenyeri wa Kananga Felicien Ntambwe yagiye mu itangazamakuru avuga ko intara ya Kasai Central ihagaze neza, ibikorwa bihari kandi byivugira, harimo nka kaminuza ya Kananga ihuzuye ndetse n'indi mishinga myinshi yatarunduye. Ibi ngo byaba byarayikondeye guverineri agafatwa nk'utemera ubutegetsi biro bwafashe. Ku rundi ruhande, ari ku mutwe wa M23 waramukiye mirwano ikaze n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu duce twa Kahira muri sheferi Bashari Kaniro ndetse na Katare hafi y'umuhanda ujya muri santeri ya Masisi. Amakuru avuga ko mu masaha ya saa 2 M23 yari yamaze gufata Kaniro, ndetse amakuru agaragaza ko nta gihindutse inyeshyamba zishobora kugera mu Masisi santeri mu gihe cya vuba. Ni nyuma yo kugaba ibitero bitunguranye ku indiro bya FARDC n'imitwe ya wazalendo bafatanye muri iyi ntambara. Imirwano yo kuwa kane muri Masisi ije kurikira iyindi kazi yari imaze ukwezi ibera mu bice bya teritwari ya Rubero kuva mu mpera z'umwaka ushize, kandi M23 na FARDC bari kurwanira bya hato na hato mu bice bya Kibumba no mu nkengero zaho muri teritwari ya Nyiragongo. Uyu mutwe ariko wavuze ko ingabo zaho zimaze iminsi zirwanira muri teritwari ya Rubero n'ingabo za leta zirenga 22,000 ziyongeraho abarwanyi b'itwa FDLR na wazalendo. Ni amakuru yatangajwe na Bwana Bertrand Bisimwa ukuriye ishami rya politike ryawo mu kiganiro cyaheruka kugira n'umushakashatsi mu karere k'ibiyaga bigari witwa Bojana Kuribari. Bisimwa yavuze ko inkomoko y'imirwano ikaze imaze ukwezi ibera mu bice bya teritwari ya Rubero yabaye ubutumire bwa Perezida Joel Nsongora yahaye M23 muri Werurwe umwaka ushize. Ni ubutumire bwari bugamije gusinya amasezerano y'agahenge hagati ya ziriya nyeshyamba n'ingabo za leta. Uruhande rwa M23 ruvuga ko icyo gihe rwasinye amasezerano gusa Kinshasa yirabyanga, ahubwo ingabo zayo zikaza ibitero kuri uriya mutwe, ibyatumye ingabo zabo ngo zisanga zigomba kwirwanaho. Bisimwa asobanura ko Kongo Kinshasa yakajije imirwano ku M23 ubwo yamenyaga ko ku itariki ya 15 Ukuboza k'umwaka ushize ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo bagomba guhurira i Rwanda muri Angola mu nama agomba gusiga Kigali na Kinshasa basinya amasezerano y'amahoro. Yavuze kandi ko guverinoma y'u Rwanda n'iya Kongo nazo zari zarasinyanye amasezerano yazo y'agahenge, nubwo guverinoma y'u Rwanda cyangwa ingabo zarwo zitari ku butaka bwa Kongo cyangwa se ngo zibe ziri mu mirwano. Umuyobozi wa politiki muri M23 yavuze ko mbere yuko Kagame na Tshisekedi bahurira i Rwanda muri Angola, Kongo yakoze ibishoboka byose ngo utsinde M23 ibyagomba gutuma u Rwanda rwubahiriza ibyo yashakaga. Yavuze ko ari nayo mpamvu yatumye Kinshasa yohereza muri Rubero ingabo zirenga 22,000 ziyongeraho FDLR na wazalendo ngo zikubita babaza inyeshyamba za M23. Bisimwa avuga ko nyuma y'ibitero byari yahurira M23 yirwanyeho ikabasha no kuburizamo ibitero by'umwanzi. Uyu mutwe wavuze ko bizi neza ko leta ya Kongo ikomeje kwitegura gushoza intambara kuko yizera ko amahoro azaboneka bice mu mirwano. Gusa M23 yateguje ko niba nta kabuza izirwanaho mu rwego rwo gukumira ko Kinshasa yakomeza inzira y'intambara. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunukire muri Uganda, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatwa batari bake muri Uganda bifatiye mu gahanga Perezida Museveni bamushinja gusazana igitugu ku butegetsi amara imyaka hafi 40 nyuma yo gutegeka ko polisi ya Uganda itazongera kurekura na busa umuntu wese ukekwaho icyaha, kabone n'ubwo yabacukuye umwumbati wo guhekenya. Mu ijambo risoza umwaka ushize Perezida Museveni yasabye polisi kugabanya ndetse bakarekeraho ngaho kujenjekera abanyabyaha, kuko abicanyi ba Karamoja iyo baza kujenjekirwa amahoro atari buzapfunetse mu iyo ntara. Polisi ya Uganda yari isanzwe igena uko bakekwaho ibyaha bito bito barekurwa batanze ingwate bagakurikiranwa badafunzwe. Ikinyamakuru Daily Monitor kigenza ko Perezida Museveni yasabye polisi ko n'ucukuye Ikijumba azajya afungwa kuko nawe ari umunyabyaha ruharwa nk'abandi bose kuko nta cyaha kiba gito. Abatavuga rumwe bavuze ko ari ugushimuta ikeko nshinga yitwaje ko ari we murenzi w'ikirenga waryo, abandi bagasanga uyu nguyu yari umusaruro w'umutegetsi umaze imyaka nyagateke ku butegetsi ngo yitiranije n'igihugu. Perezida Museveni avuga ko ubuheza ubujura bw'amatungo, imyaka mu mirima, abona ko impamvu bidacika ari uko abajura baba bazi ko polisi izabarekura byitwa ko ari ibyaha bito bito, nyamara ngo nta cyaha gikwiye kwitwa gito mu mategeko ya Uganda. Depite Joel Senyonyi ukuriye abatavuga rumwe na leta mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko bagambiriwe ari abatavuga rumwe na Perezida Museveni ashaka ko bahurira mu magereza kuko inzego ze zikora nabi. Elias Rukwa gutegeka Kampala basanga ari ishimutwa ry'ububasha bw'abaturage mu itegeko nshinga rikozwe ku manywa rwa hangu. Abanyamategeko bavuze ko byakozwe na Perezida Museveni kubuza polisi kurekura bibona ko badateje ikibazo ari ukwerekana ko Museveni ari we tegeko muri Uganda. Uganda ni igihugu cya gatatu ku isi mu ufite ubucucike bukabije muri gereza, nyuma ya Repubulika ya Kongo ufite ubucucike bwa 616% na Cambodia ifite 409%. Uganda iri ku bucucike bwa 500%.
umuvugizi wa polisi ya Uganda SP Kituma Rusoke yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko icyifuzo cya perezida ari itegeko ngo ntawe bazongera kurekura, wenda bazihutisha amaperereza bafashwe bakajya barengutswa imbere ya sentare vuba, abere batahe, abanyabyaha bafungwe. Perezida Museveni ko umupolisi uzafungura umuntu atayacira urubanza azafungwa mu kimbo cye. Ibingibi ngo nta mpaka kandi ko abapolisi nibibananira azohereza abasirikare ba UPDF kuko bazi guhana abanyabyaha, ariko ngo baruko defense nabo bagiye kwifashishwa muri iki kibazo. Kudafungura abakekwaho ibyaha bito bikubiye muri Uganda mu gihe muri uku kwezi kwa mbere urukiko rwa gisirikare rwa Makindye ruzaburanisha urubanza rw'ubwo Dr Yigeze Besigye ushinjwa gushaka kugurika ubutegetsi, bikaba bibonwa nk'aho atazaka kurekurwa atanze ingwate aregwa ibyaha bikomeye na bibi igitoki batabyemerewe.